Khasi Hills Autonomous District Council Kalia Chakmat Bantai ke Traditional and Cultural Center Hajingkiang Kalong. Ban kentiu ka kamjung okai perthai bat kumjo ban penmi pisai ka council. Hendrai kini kejing temu kadang la ban simpor. Habaki kam ki jam mentai kila syapan sange namar balatai kini ke projek Marjan bat kepung umyam. Kejing snai kini kejaka jung okai Kalia Chakmat. Haka bagi jaka sa niki lodge ke restaurant bat kiwe-kiwe ladap bantai lut. Hendrai basa kilong machna pendep ke swimming pool ke children's park bat ban peditanat ke saudong saukun jong ke jaka ke badan harut kepung umyam. Wala ka council ke lebok thong ban pendep ke jaka jung okai menta ke senam. Lesi kene kan omla ban urlong namar baki kato kani ki riuyat mariang kil ujor ke yang syari persya ka KHADC. Bakalatai marjan palat ke convention hall ki jaka sa bat ke septic tank kadon hajan jong kepung. Halor kini ke jingsha ujor nakaliang executive member uba kemi ke council building uba taibor lang pathau. Ulong balatau ke komiti bat kini ke kenhuan kini kendo akateo banwan bani syong perkhat banyo bani penbet bat ban wengno kini ke jing kenang baka council kan yo ban pendap no ya kini ke project. Hai mentana kaliang jungi ngi pom kenang ini komiti ya ke bagi don engineering department nantangin don naga legal cell ru naga benta ban pet ite kicing sya ujor lada kadon kado ka jing tei ka ba kala banwan ra ya kicing ta ha bari bat ka mang the kamot ngi la ban rectify ngila ban penkela ban penandur patak we kom ya ke the khanam ba ngin yo ban penya namar ko magalong hi ke the ka ka de jong council te ka jing thu jungi ru kalong plus 2 ke council menta kadang kam ban generate revenue te ke jing le khanang ke jing sna ke jungi ke the kalong ba ngila ban penmi pisa nam ta ka des council tela da kawan komuni ko jor ta ke kamram jungi bangin pet khanam ngila ban law ke sertot ke we de ni ka jing tai the ngin yo ban penbet bak pollution vote nam ta bangin yo ban rectify le borok problems ke bangin dan nanti kumungi sungko long ba ni ki telefon na kita ki kontraktor ke boyo man pentri ke ka jing tai ya ka pisa ki la de bonsai dan rem tai ka kam kras nge lo kumnya aku nu kodot ni ya smat pat bat aku nu kodot kausul kan simnya kata kamunta em ha pe de ba ta ba ka pisa se ta ka sulong ba ka mobilization fund ba pitai ka no ka discuss ka henry ya final bill ta kan pat dam nam ka jing tre ka dang ya chat ta ka lawan no ding chip sange den rei ya ka pisa he ka dang de betang ka mobilization fund ni ai ki tang ka ba kin stang kam Rek berasa beri kam pelat ya beri. Kajingtai kini ke projek kelas sedang haka katwe trip ke lalengkot ke senam arajar kat pra. Haka balamang nyuklor san paulak tengka bala IT ka kam hauba lengdo banchna yesh potli ke jakasa ke jakabam ke conference hall bat banchnaru ke surak ke bapra kilometer. Haka wat ke baar kata haka arpulai terik unai luar ke senam arajar kat kendai. Lamang sa arklor tengka na ke benta ban le ya ke landscaping banchna ya ka swimming pool bat ke children's park kanang bagani ke jaka kan kam itanat chu bat kan donru ikijing penberngya ke ban pensngo tanat ke bawan kai syakani ke jaka jung okai bat labo ban penlut khat arklor san paulak tengka na ke benta kani ke project uba taibor lang pathau ulong ba ka council kala ai ya ka mobilization fund ki contractor bat ompat pelat lut ke pisa ndri menta ki dan ikijing temu ban mang pisa syu ban snai ke surok nado na ka kerdop jong ke tanat forest syado jingkiang kalong Hadin Pakatrat PWD ke IT haka KHADC banchna ya kesurok. Andai kadang kecil perkhat menta nak kalian kejongi balada nomor fi ke tiang te ke lenti kumba fil atip ketika surok ke bana sedang mang tu na giat hado apa cikin kalong ke PWD ke IT ke council bakan le badan kam nomor plus 2 abang sina ketika resort convention hall itu kalenti skin kiri biang kanang bukan suk ipat ba bulet upadan kam tu cekah tapi begitu kadang kecing sanction thamai tambah yang mentapat ngila haban sange sua sport kat bangin padap ya kan ka cing penpet jungi ni cing ko tingko te mentah ni ka cing saujor kelade menta la live nai te nomor plus 2 ini haban ya thosh ti pollution bu kelade air sti ski te ka ngidang ape ka reply na ki bat mentang la form khrang ni komiti ro bangin yo ban stat no ya ni kam sabarang de ka porslap ni te bubun kam hap sange he tan re ni skam bagani komiti banwan ka bangin long in pet in kimi bakano no ka jing e ba ti ko te ngin yo ban law no ka mangila an pentre ni project fair bat konsel ka dan citu mata Watla ka council kelamang hadu khat arklor san paulak tengka banchna ne ke jaka jung okai bat kelai kerteng ru daka KHADC Traditional and Cultural Center.
Hendra ya bapak jika jinglong jingman iki jingtai ki badan hakane kejaka ikop bagian penipat ikata kadur kadar jongga riti dustur ne ki jingtai tenrai jong khasi. Namar ki babon ki jingtai ki dig blatai katkum kane kejok ke bamenta. Kajing kali ke bami mentah kalong hato ka council kan la ban peniat hi kane kejaka jong okai ne kan IT ki rushimat ki basyampang ban peniat jika ne kenang bagane kejing penulut ka council kan om sulong le no ai.